कस्तो भयो माथि ल एकदम यसो इन्द्र दाइ हेलो गुड मर्निङ बुजु How are you? भेरी गुड यु Fine. या Ça va être trop beau là-haut. Génial. C'est beau. Oh yeah, it's very much beautiful scene. यस्तो रमाइलो छ है इन्द्र दाइ हजुर ल ल भोलि कता भोलि लामो होटल ए म उताउति हुन्छ होला मिन्चीतिर नमस्ते Oh no way. Going cross country. He's making this harder for himself. कस्तो लागिरहेछ अब जाने गर्नु भइरहेछ The camera. हाम्रो भाइ अरे भाइ